Naibagam kanin kin ni Hilda tibilin ko. Noel, alpasen si Rantaw. Tinawaga kita. Nasayat nga ron mo kasta. Ha, mabit man lang Noel. Apay ka di sir? Isa ka mo matilugan. Kung sir, nakitam di balasang analabsan ta. Ha? Oo sir. Apay ka di? Kaya't ko amam mo sino dahi dya babae. Mabit lang nga ron sir. Tayat tras ko tilugan. Ano ti matay-dayaw anagan mo, miss? Ay, Elvira tinagan ko, sir. Sa dino ti papalam, Elvira? Ay, kwa, ag-awid akon. Sa dino ti pagawidam aya? Ita lang, sir. Lumugan ka, ta itulod na ka. Ha? Ay, haanan? Kababain mat kada kayo. Isupay kit di nga pakataktakan nyo. Lumugan ka kit ditan nakapudpudot. Narigat ti mahit stroke. Da kami ti makaammo amang itulod ken ka. Basta itudom no sa dino ti balayo ditoy. Ditoy matgayam ti balayo. Uwan, sir. Ay, sumrak kayo at kape kayo, pay. Ang mga nuada agunget. Ay, ninanang ko lang tikadwak ito, sir. Lokasta, awan pa'y nobyo, wano asawam. Awan pay, sir. Nasayat nga rod lokasta. Ay, sumrak kayo nga road pay at kape kayo. Saanan? Alda nga min napatagalakad ko ita. Intun maminsan tulangan. Sige nga, Rod. Agya manak manan iti panang ituludyo kanyak niya. Sino dyan ang ituludkan ka, anak ko? Sir Anton, matinang ko nga nagan na. Diyan awag di driver. Nagpigkat mo ti panang kita na kan ka, anak ko. Kurso na da na kan sama. Tila ibagbagayo manan. Katuan mo, kan madlaw abak ng dayjay. Ay sos, di mon paluspusan no agaram kan ka. Bak nang angam lakay mat. Uray lakay no baknang. Anya ngay, inala na ka di ti numero ti cellphone mo. Haan mat nanang. Ay, sayang. Kasanungay amaaram na ka, no awan mo't gayam pangkuntakan na kan ka. Isagaram tilugan, Noel. At napataga papananta. Ha? Sa dino, sir? Iti ayan de Elvira. Kurso natak na dya balasang. Kaya't kung armang, dumagas ta iti mall, hinton madamdama, tagumatangak iti pasarabok kinkwana. Naimbag nga oras mo, Elvira, at iti pasarabok kin ka. Ala, da kayo matgayam, sir. Sumrak kayo, Agyaman ak, Elvira. Nakaumay kayo, mat. Diretsahan kan, Elvira. Agayatak ngamin kan ka. Damo pa'y lapan nakakita kan ka. Kat nakarik na akong itinagpaidoma para kan ka. Ay ayatan ka. Ha? Duwala ang alawas tinapalabas manipod nag-amam mo tayo, sir. Saan ka ngamin amapunas iti panunot ko? Iso nagdesisyon na nga umay dito balayo. Ha? Kat sapay ko tadapan na kaikarikin ka, Elvira. Makatawanan nga agdat-daton ni Anton kan ka, anak ko. Anya ti planom aya. Ay, idi pa'y lang nga ibagbagak kanya na nga isardang nanti ag-aram kanyak. Ngam nagtangkan matja ulo na. Ammo manak ko, di ka marigatan nga agtrabaho. No dayjay nga Anton ti pakiasawaam. Hanak matla nga may kasar ni Anton. Tahan pa'y nga anal dya kasar da iti asawa na. Di uray di na ka ikalaysa. Tinapatag kat mairanod ka iti kwarta na. Anyan to langan nga ti panunutan dagiti tattao. Ibagadan to na nga rupat kwarta. Ay na anak ko, bye-bye am ti sawon ti tao. Agpanunot ka. Daytan ti solusyon ti parikot ta. Di mo kumasayangan ti gundaway adim tangkan ka.
Ala, anak ko, aklo naman. Makitan tulad ta, Nanang. Agyaman na Elvira. Inaklon nakmutlaangan. Ay, ayatun ka unay. Ay, nini, ala, anak nga ara ko pa na. Kababain ka nagiti aglablabas. Ay, pasensyakan. Maragsakan ak ngamin. Ito ta inaklon lakon. Mabalin ka din. Nga agnaid kan ijay balay. Isardeng mamutin ti panaglakom iti palaman. Hanmat nga mabalin nga panawak ni Nanang ko. O di kulog mo ni nanang mo. Ay, mabalin aya. Wen, awan ti parikot kanyak. Agnaid kayo nga ginay balay ko. Jak impagarup ang mga asawa manen ni Sir Anton. Napintas mo nga may dyan Elvira manang Hilda. Napimpintas ngam tiim mo ng asawa ni Sir Anton? Wen, napudpudaw dyan. Amangan mo't no napudaw lang. Makitam daw no umayda dito. Agnaid da kanumot iti mansyon ni Sir. Anya? San ka di na ibaga ni Sir Ginga? Awan mo't nadakdakamat ni Sir Kanyak, Noel. Ama ano ibaganan to mo laging kain to madamdama. Dakkel launay tibalay tinubyo, manak ko. Nakitam ka di silid mo, Nanang. Wen, ay na. Naglawa. Adda pa'y gayang babaunan na. Kunak tumot kan ka, anak ko. Awan pagbabawyaham no aklulom ni Anton. Mairanod ka iti kwartana. Kat oray mat si ka, Nanang. May ranod ka mat lang. Ay, wala. Tapno mapadasak mo't ti agbyag akas ladon niya. Sakbay amatayak. Oh. Otoy, Elvira. Kwartam. Ni, nag-adon nga dito nga kwarta. Agpasalon kayo kininanang mo. Ag-shopping kayo. Mangan kayo, Jarwar. Ag-enjoy kayo mo ta. Tapno saan kay ama boring dito'y balay. Sige nga, Rod. Agpasalon kami man kanina ng inton bigat. Thank you, Anya, Anton. Awan terumba nga pagyamanam. Tagasawatan. At saan lasi ka ti suportara. Agraman tinam. Kasta ti panagayat ko keng ka Elvira. Ay, agyamanak nga talaga, Anton. Wow! Bagbagay mo matlaw na data kulay tibok mo, Nanang. Agpaisaw. Wan nga, Rod. Aglang lang nga kayong matan nga teenager. Uray si kamot, anak ko. Bagay mo ti unat abuok mo. Ad-adda apimintas ka. Sa dino nga, Rod nga te, sumarono nga papanan tayo. Ado pa'y matikwarta kay Toy. Ag-shopping ta. Kalpasan na, mangan ta itinginginaon a restaurant. Amuyo aya matag-order iti kasta. Nalakalaang dahita. Syakti makaamo. Sige nga, Rod. Gastosan tayo kay titi intad ni Anton nga kwarta. Wala, inted na garon. Dumawat kan tuki di kan kwa na numaibos anak ko. Ado ti kwarta day jay. Ay, makabanog tag-shopping. Kaya't mo ti Diyos, Nanang. Ay, un man. Manang Hilda! Umaya ka man pa Toy! Apay ka di, madam. Mayat matlaang ti maawagan iti madam, anak ka. Uy, tangiwat yun. Ni sir mo, ada ka di? Adda meeting da ijay opisina da, madam. Ay, kastaya. Adda ka di iparami jo, madam. Yala anda kami man iti Diyos. Day talaang. Wan, paspasam niya. Ay, tay man nalami isti iserve mo, Hilda. Una na. Sa dinutin na panan ni Elvira Nanang. Adda ka numapan nagatangan ijay sentro, Anton. Nagpakuyog kin ni Noel a driver. Kanayon mo tantiro warda gitayan doa. Di da payagpakada kanyak. Nakaturog ka kanungamin. Di da kayat amadisturbo ka. Basta makaturog ak. Gundawayan da magtirumwar.
Adda pa panantain ton madamdama mananang. Sa dino. Mapanta makisugal. Ay, bak nang kamot na nako. Mami man matiyawag mo kanyak. Ha? Sige mami. Kasta, may mayat no mami tiyawag mo kanyak. Anya nga oras nga agrubat tangay. Inton madamdaman, mami. No makapalpata. Okay, maturog ak pa'y nga rod. Ibagam iti babaunan, tainawan nan tinanganan ta. Manang Hilda! Apay ka di, ma'am. Umay morno sa nandato nanganan me. Nalpas kami nga nangan. Sa dilo tinagapan nyo kininanang mo itay, Elvira. Ay kwa, itala ang karo ba, Anton? Ibagam ti podno kanyak. Dakla kwarta ti mapukpukaw. Ay, pasensya ka na. Kinisayak nga minti kwarta iti drawer mo. Nagos-osaram iti kwarta aya. Kurangan pa'y lakad iti itid kukin ka. Eh, kwa, pinadas mila ang ti nagsugal kay ninanang ko. Anya, Pasensya ka na, Anton. di kay kumagsaysayang iti kwarta. Ngamin, saan nga itagdanayon kat napigsa tinigusyo? Naimbag ko manumakan lang ti pangigatangan nyo. Wen, Anton, hanan nga maulit dayjay. Anya timbaga ni Anton kun ka anak ko. Nagungot ka de. Haan matkip di, mami. Basta ko na nga isardang takanon ta agsugal. Na, isungarod mo't tiliw-liwata. Apa nga bigla nga maulawak matanan. Ne, apa yan? Agan ano ka anak ko? Tsaka mo, kan makabakbak warak matan. Ay, apay ngay. Wano, masikog ka. Hangko nga mo, mami. Ngam, hanak kami nga nagbinulan. Anya, maala, agida ka pailaan. Taibaon ko ni Hilda gumatang iti pregnancy test. Ang mga nuadan na po ko, kanak ko. Anya nga iti resulta ti pregnancy test mo, anak ko. Positive ka de. Uwan, mami. Ay, wow! Adamot lang ang ti anak yukin ni Anton. Ay, mami. Oh, apaya kasta ti reaksyon mo. Kaslasan ka naragsak. Di ka di maragsakan. Tamaadaan kayon tunkin ni Anton iti anak. Kat kasaanon ngay no. Hoy! Ibagamkit din adagos ken Anton ti may papan iti sikug mo. Sigurado ang maragsakan dayjay. Wano saan? Siya kon ti mangibagaken kwa na. Masikugan ni Elvira, Anton. Anya, kasano na pasamak da ita? Ne, apay kasta ti reaksyon mo, Anton. Apay, saan ka maragsakan? Tadanton anak yo ken ni Elvira. Nay, napauli magkamad. Kuyugan tayong to ti anak yo. Gagpa-check up inton bigat. Tapno makasigurado tayo. Wan, Anton. Purnugayam, pamasikog ka, Elvira. Uwan, Anton. Adanton anak ta. Ay, ala, agawid tayon. Sumaruno kayon to ni Jakotche. Ni, Na, apay ngay akas jay ti jarje asawa manak ko. Kaslasaan mo't anaragsa. hangko nga amo Ngam, kas jay siguro matiit sura na ano naragsak. Baka baliktad. Anton, hane. Apay ngay nga naululi makamatan. Hangka nga matagtagari manipod na amo mga masikugak. Hangka pa yun nga makisango kanya may ngamangan. Wala, maturog tan. Payat kundagin na. Ada ka di basol ko kanya, Anton? Maturog tan, kunak. Tarabiin. Sir Anton, nakaululi mo kayo man nandito'y terasa. Anyat
pampanunutin nyo. Madlaw ngamin anaunag ti pampanunutin nyo. Ay, di ako mapagsusurot. Di mapampanunot ko, Hilda. Di ko makunaan aman nakibiyangak launay, sir. Ngam, ti ka di may papan iti panagsikog ni Ma'am Elvira ti pampanunutin nyo. Amok ngamin ti sitwasyon nyo, sir. Ta naibagayon kada kami kin ni Noel a driver ti may papan iti kinabaogyong. Maburbur siya na, Hilda. Kasanuan na pasamak ti kasjay. Kasanuan nagsikog ni Elvira. Kat mano a doktor tinangibaga sa anak a makaputot. Sir, Sa anak a makaputot. Isu a pinanawan 𝐿𝐴𝐷𝐴 ti asawak. kasarita yun lang ni Ma'am Elvira, Komprontarin nyo. Tapno malawlawagan ti panunot yo, sir. Oo. Kapay yan aramid ni Elvira ti kastoy kanyak. Kapay alino ko na. Kat, anya ngay ti plano yu ita, sir. Diyak pa'y napapanawin ni Elvira dito'y balay. Urayag ang makapasngay sa kaakto ang desisyon. Lalaki ti impas ngay mo, anak ko. Uwan nga ron, nanang. Ay, awan ka di pa ni Anton. Awan pa'y mo. Diyak amo no umay. Mas daawak iti dayjay nga antong. Kaslasaan mo't anaragsak anaadaan iti putot. Elvira? Ay, nakapasngay ka mag-aya, ay. Ay, imbag man tayo ka, Noel. Kita am ni baby, oh. Naglok, nagwapo. Ha? Unya raw. Ay, nakayayat. Noel, di mo lang nakita ni Sir mong Anton. Di na imbaga no umay ditaw. Kuha na. Masalot ka no, marumar. Iso asyak ti binaon na dito. Anya, ay unay mo't tanda dya tao. Saan samot nga excited amang kita iti anak na. Mabaling ka din nga ubaan ni Bibi. Ay na, makauba akong diyo. Ne, apay nga ubaam. Amom ayat ti manguba iti ubeng si ka, Noel. Apay akas la excited ka amang uba iti apo ko. Bye-bye nyo lang, nanang. Mailiw ngamin ni Noel iti baby. Bayat ti panagdakkel ti ubeng, Elvira. Makitan, no asino at talaga ti kaingas na. Ha? Ay, una. Kaingas mo niya. Kaingas ni Noel at driver. Ha? Uy, anya ka din data nga ibagbagam, Anton. Mapagsisilpukon ti amin, Elvira. Kanayon ti panagkuyog-yuide. Tunggal maturugak no kasjay nga dak dito'y balay. Gundawayan nyo ti rumwari ti driver. Saan lanam na minsan. Namidwakan na mitlo. Namin ado adaras. Ni, ako agpakpakuyugak lang Ay, di ka nagtalintigan, Elvira. Awan pa managnag ko nga da relasyon nyo. Napig sa teatap ko. Nabayagan ang nagparik na kanyak na ita. Kantap no ibagakan ka sa anak ang makaputot. Isopin na nawan nakidita asawak. Tadyak may payan iti anak. Saan la may sa doktor tinakadoktal iti na ita. Iso ibagam tagpaiso ka niya, Elvira. Asilo ti amati impas ngay mo. Si kamat nga talaga, Anton. Aklunam ti kinapudno. Wunlaw, ipadiin itis tayo tubig. Ha? Agsaga na kayo. Ibagam kin ni Noel na ikuyog tayo ang mapan agpadiin itis. Sorry, sir. May law anak. Pakawanin nak ko, ma.
Ngam saanin ang masapol nga agpadiin itest tayo. Aklo na kung tagpaiso sana. Nay ko. Traitor kayo ng agpadpada. Awan utang nyo na yung pag-anakam. Ala, aging pagi kayo. Kat pumanaw kayo dito balay ko. Itamat lang. Daytoy ti balay mo, Noel. Una na. Nagbasit mo. Kalkalapaw pa'y. Anya mo daytoy. Awan mo't flooring to'y kalapaw mo. Dagamot to'y flooring mo. Isungol ti kabagalak na. Anusan tayo na. May mayatin ti kastoy. Ngam ti agabang kayo manayin. Nangina ti abang itan. Ay, si ka nga main, Elvira. Tilay nararamid mo nga main. Mayat lang aruden ti biyag mo iti sidong ni Anton. Ngam imampang kapay lang amin. Uray ko manubak nang tinangiso katam ken ni Anton. Padamot amamirmiraot. Ay na, adaitan. Aklunan tayo ka din ti kinapudno. Kanuray ta, aginainayat kami kanin Noel. Ay na, jakla amon. Ay, awanon. Agbisin tayo no kastoy laang. Agsapulak man na iti pagtrabawak, nana. Hay, jak kabuti sawag. Jak makaanos iti kastoy apagnaudan. Ay no, ma-stress ak. No, pitado. Kunak manuag sa pool ka iti pagtrabahoam. Ay. Ngam arak sa matimaban mo si Napul manan. Habi nga nabarta ka manan, kasamlatan nga kan kanayon. Pang liwag lang, iti parekot. Bakit? Inawis ng mga men, hindi kumpare. So, sana natulaw, ijay lakad kong agsapol iti trabaho. Anya? Di ka gungot, ay talag matmanin. Ay na, may ibusan di bagas tayo. Awan isa ang tayon. Ngam awan pa lang ti trabaho. Uwan ka di ka mandanagan. Siyak na makamu ko da kayo. Siyak ti makaamo kun kunam. Di tamat arak tin into naram. Reklamo ka mo da reklamo. Nung kaya mo, di siya nagsapul ito yung pagtrabuhan. Kasi ka lang ang timanggad. Ora Jainam, baga, tagsapul mo dito yung pagtrabuhan na. Abay, gaputa ba kita? Saan ang nagtrabaho? Naglalayingan yun ngay! Nagtuo ka kiti sidong dasawak kat saan mo ta nakaanos ti inak kat pimanaw simra kiti trabaho kas katulong iti maysa kadagiti kakaanakan na. Nanayunan mo ti anak mi ken ni Noel kat iti nagbali na talo dagiti anak mi pimanaw ni Noel kat nangitaray iti sabali a babae. Gapo iti dayta nagkonsumisyon na kiti kastaunay. Kasla kayat konti sumuko iti dayda gundaway. Ngam pinanunot ko dagiti talo nga anak ko. Ingkarigatak nga rod ti bimangon kat nagabrodak kat imbatik dagiti anak ko iti inak. Kat kaasin na nakaurnungak kat iniinot ang nakabalay kami. Kat itaadan basita negosyok dito'y ilimi. Kat iso ti pagbibiyagan mi kadagiti talo nga anak ko. Alakastan, ti kabsat mo nagayim mo, Elvira.